Ишдыруеиԥш ҭагалан зегь реиҳа ибарақьаҭу ибеиоу ашықәс аамҭоуп анхацәа еиныргалоит ашықәс аҩнуҵҟа иаадрыхыз аҽаҩра, аџьықәреи аҟәылдаҟа бхкы рацәала ауҭраҭых ашәыроу ҳәа. Ҽаҩра ҭагалан иазку аныҳәа мҩаԥыргоит есышықәса, сынтәа иара акәасқьатәи абжьаратә школ аҟны еиҿкаан. Аныҳәа алагара акыршагаз араҟа еизо иалагахьан ааԥхьара змаз зегьы. Араион ҩ-жәыфба школ рҵаҩцәеи аишәақәа дырхион дасу ирзалхыз аҭыԥқәа рҿы. Ҳара ҳааит Иуа-Басиԥа Коӷониа ихьӡ Хәыктолтәи абжьаратә школ аҟынтә. Ҳара ҳгәыԥ иахьӡуп агьама. Абарҭ аԥсуа џьысқәа рыла ҳара иаҳаԥшыр ҳҭахуп аԥсуара мырӡра. Ҳара ҳашкол аҿгьы имҩаԥаҳгон абри аҩыза аишәа ҽыс рыла аԥсуара злаарԥшу ацәыргақәҵа. Ашколқәа зегьы рҵаҩцәа ицәырыргон арахь иааргаз иахцәажәон реишәақәа шырхиоу. Урҭ ахәшьара рырҭон ԥшьҩык рыла ишьақәгылаз аӡбаҩцәа ргәыԥ. Араион аҵарахәша аиҳабы Феликс Инџьиа иазгәеиҭеит ас еиԥш аныҳәа амҩаԥгара хықәкыс ишамоу аԥсуаа жәытәнатә аахыс иныҟәырго ачеиџьыкеи асас дкылареи изызҳауа абиԥара рылааӡара. Абра ижәбоит Очамчыра араион иҟоу ашколқәа рызынтәыка ҩажәи-быжәба ашкол зегьы ибарақьаҭу ҭагалан захьӡу аныҳәа рҽаладырхәит, рчеиџьыка рнапы иқәыргыланы иааит. Ари аԥсуа ичеиџьыкоуп, ари аԥсуа имҩаԥигазоуп, ари аԥсуа исас дкылароуп, ари аԥсуа идоуҳатә беиара дуӡӡоуп, ари аԥсуа дызлаԥсоу ҳәа акры ыҟазар иламыс ичеиџьыка, иҵасқәа, иқьабзқәа абри зегьы еидкыланы абра иахьа ицәыргақәҵоуп. Аныҳәа иалахәыз зегьы алшара рыман араҟа ицәыргаз афатәхқәа ргьама абара. Этот праздник изобилует разнообразными событиями, номерами. Школы представили свои достижения в части абхазской и другой кухни. В этом отношении, конечно, впечатление от праздника урожая, за что отдельное спасибо и администрации района, и управлению образования, и педагогам, и учителям школ. Хочу выразить восхищение, пожелания абхазским учителям, абхазским ученикам, обучающимся, педагогам, ну и поздравить Очамчырский район и всю Абхазию с праздником урожая. Аныҳәа хадырҭәаауан ашкол хәыҷқәа еиҿыркааз ашәаҳәарақәеи акәашарақәеи, иара иалахәыз зегьы еиԥырҵит агәалаҟазаара бзиа рыманы. Алиас Корсаиа, Анатолий Маланиа, Аԥсуа телехәаԥшра.